Nga prang soba ya piki parlok ke bisu tanat ban pai yakan ke video ha kan ka channel. Bar wadom klet parlok ban highlight ada bisu tanat yakan ke video. Ban subscribe ada don up dang jong pi ke dak mai. Kan mauru ban activate yo bell icon kan ban yo ikiwe pat ke video ke bisu tanat. Dia mentap parlok tongin snap yakan ke kubu. So Sngew Cristiano Ronaldo bar Casemiro na marka jingsha pensung belenter manager ka klub Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo bar Casemiro hadu mentak kimpat jumi badan kum ki player fast 11 haka jingile kai bar ke klub Manchester United. Cristiano Ronaldo haka jingile kai menin kamit persya ke Arsenal lemi badan kum player sengben haka menit ke basan fufra haka jaka Anthony. Bat Casemiro lemi badan kum player sengben haka menit ke prapo shuban kut ke jingile kai haka jaka Marcus Rashford. Haka ne ke jingile kai ke Manchester United kala job ke Arsenal halaying dalai la iwe call. Bat yaki call na kamentaka Manchester United la tabdu Anthony ka menit ke balai po bat kan hika de ke David call jong Anthony haka jingile kai peningkong jong bat ke Manchester United. Badi ke artili ki call ke bidang salat tabdu Marcus Rashford aka menit ke bas ndru bat nyau fusan. Ya ka call na kamentaka Arsenal la tabdu bisa ka menit ke ndru po. Takane kanam job ke Manchester United kadang yai ne elade akan kerdan kebasan nak meet yakin point jong English Premier League dakawa kamai kat ar point nakin drutli ki jingele kai aba pai syak Arsenal wala kalamat ya kanam rem akmat ke Manchester United ndai kadang yai bat aka kerdan ke baklidu aka meet yakin point jong English Premier League dakawa kamai kat san point nakin drutli ki jingele kai de parlok tangkini ki kubur nsi kendupan aka wai ke video ku bless you.